ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ SP ꯗꯨꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ SP ꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯒꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕꯝꯕꯥꯡ ꯍꯧꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯥꯡꯂꯣꯟꯗ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯏꯕ ꯍꯥꯠꯀꯅꯦꯅ ꯀꯤꯍꯜꯂꯛꯏꯕ ꯕꯝꯕꯥꯡ ꯍꯧꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ FIR ꯑꯃ केस फाइल तौखरे ngarang थोखिबा अखोगी सोसानपुर की थौदोक अदुगा अदुगी ममांगदा थोखिबा अखोगी सिंगारेल गीता नोमई लाकपगी थौदोक अदुगा मणिपुर MPTC दा अमुक लांगमै तौबगी थौदोकता थौदोक मदु लेखिदबा अदुगा नहानगी सोसानपुरदा थोकपा थौदोकतुदा लेखिदबसिंग गिदुगिदमक्ता अखोई नुंगाइतबदि फोंदोई नुंगाइतबा फोंदोकसरी अदुगा थौदोकतु अखोई स्ट्रॉन्गेस्ट टाइमदा अकनबा मोंगदा सरकार निंदा तौई गवर्नमेंट अमा लैबगी स्टेट सिगी लॉ एंड ऑर्डर nganganaba honaba public की प्रॉपर्टी मदि लाइव कन्ननaba honaba सि तंगाई फदबा अखोगी प्राइमरी ड्यूटी नि गवर्नमेंट की अदुगी माइलेने नहान MPTC की तौखिबदा थौदोकता नुपा मचा अमा लेखिदे अमा अनि सोई अदगी सिंगारेल गिदा तौनबा थौदोकतुदा अखोई चिंगनेबा लेबदगी पर्सनल तरेट IRB की पर्सनल तरेट अखोई खुदता सस्पेंड तौई Similarly, नांगी सुजानपुर की थौदोकतुदा ममांगदा थोखिबा थौदोकदा SP दुना मागी पर्सनल सिंगी मरकता डिसिप्लिन मेंटेन तौननबा दुगा स्टेट सिगी ओइबा ऑर्गेनाइजेशन सिगी ओइबा दुगुंबा सिपो एमो ओइबगी मागी सबसाबा फिरेफ लाइननबगी सिपाही में सस्पेंड तौबदा अदुगी तौरो मतुंगदा ओइराइबा फिबम असी यामना अखोइदे नुंगनांगबा मदि कंडेम तौनिंगाइ ओइबा मचाक लैबनी लैबदगिनी खोइना असिगी प्रेस में से कौजरिसे मदुगी दर लैबा मोइगे द फंक्शन तौबा ITLF हैबा कनाना क्रमाय तौर सेमीनो खंगदबा की पक्षेमदा सेमगी मौंगदा लुपसी सेमगा अखोगी SP दुबु किहनबा पुंग 24 अल्टीमेटम पीबा अदुई मथक्ता सोशल मीडियादा मियोय अमना SP दुबु हाटकदबनी गाइदना तौरक्पा बम्बांग हौजेल हाइदना तौरक्पा सिगुंबा अखोगी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी सिंगदा अदुगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगदा सुमाइना याम साथीना किहल्लक्पा तौरक्पा पोस्टसे अखोई गवर्नमेंट तराइना लौदे अदुना हुजिकी मांगलोंदा किहल्लइबा हाटकनेना किहल्लइबा बम्बांग हौजेल असिगी मथक्तदि अखोई FIR मा
case file tokre adugo loinana namituda DC office mai thaba aduguma Indian national flag ekoina thawaidagi hena luna tawjariba Indian national flag chingthaba aduga makhada khongna netnaba tawba suguma yamna nation bu insult toba thawong singche khoi tarai ni logde aduna hairiba mada thokriba thoduk tugi ekoi magistrate inquiry ma Sosanpur gi su duga gi singaril gi amadi MPTC gi yawna tongan ba magistrate inquiry ani tawuni aduga madaida negligence from anybody or anyone madugi tu torkana koi sabsaba ain gi action logani aduga aikoina SP amada number IPS officer amada so namagi duty torubugi kun marigi manungda fandu thadokadabani DC ju chatkadabani ka haina tawrai report am lawlessness be sarkar na kuina yenga ga leiba ngamoi aikoi kuthona ba ya ba kaya ha ba ya ba kaya pun ba ya ba kaya adu koi gi email ngakani ko chingda su tamda su leiba singsi sil ngakani ko koi gi praja ngakani asopal yauna ba phate ko har kanda maximum restraint or ko lakibani aduna objective hairiba tawreiba oireiba filmsi mogi intention si DC office mai tharaiba maram karigino DC gi banglo mai tharaiba karigino sauna bani SP na suspend tawgi saubuni hai sugumba yamna hidden agenda leiba manba mawongi thabainghang justar pasina koi magistrate inquiry se tawna ba war decision lobani similarly from the su beligi the su chingarel gida tawriba potsi kramaina no koi mafam khudimakta CRPF deploy tawrabani nomai khulai leiba mafam punamakta CRPF BSF deploy tawrkanda or secure ba jaga thambai hana already pene instruction pigra ba pone madugi instruction du ilambra haimna singwa yangana ba madugi posak kune khona Loukhat charai se aduna the government and the right thinking peoples of the state and the country will be fully behind the IPS officer SP and DC moigi tawruriba niyom sumna tawba thabak sing adugi damakani moigi behind akoi punamak lei lepkani haibasi mai mayam na khangan jage